mu gihe u Rwanda ruri mu cyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Reka nkubwire ko uyu ari umwaka utazibagirana mu mateka y'Abanyarwanda n'isi yose kubera Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abarenga miliyoni 1 mu minsi 100 gusa. Mu bishwe muri Jenoside harimo n'abari abahanzi b'indirimbo zagiye zikundwa na benshi kandi n'ubu zigifasha benshi. Biragoye kurondora amazina y'abahanzi bishwe muri Jenoside uko yakabaye, kuko uretse abari bazwi cyane kurusha abandi bitewe nuko abakoraga ubuhanzi bwabo, hari n'abandi babarizwaga mu orchestre, amatorero, korali ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu hose. Reka ngaruke rero kuri bamwe mu bahanzi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, aho ngiye kukubwira ko ku mwanya wa mbere hariho Sebanani Andre. Sebanani Andre cyangwa Sanderia azwi na benshi cyane kuko uyu yari umucuranzi akaba n'umuririmbyi muri orchestre Impara, akaba yarazwi no mu ikinamico yo kuri Radio Rwanda aho yakinaga mu itorero Indamutsa. Yanaririmbye ku giti cy'indirimbo zitari nke harimo iyo yise Karimi Kashyari, Mama Munyana n'izindi. Sebanani yasize umugore Mukamurisa Anne Marie, ariko nawe yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 2016 azize uburwayi. Ndetse yasize abana 4 aribo Sheja Eliane wavutse mu 1981, Damarara Diane wavutse mu 1984, Shengo Frida wavutse mu 1985 na Songa Aristide ariwe Bucura wavutse mu 1988. Ku mwanya wa kabiri reka tuhasange izina rikomeye cyane ariwe Rugamba Supiriane. Izina Rugamba Supiriane ni izina rikuru mu buhanzi nyarwanda. Rugamba Supiriane azwi cyane mu ndirimbo nyinshi, ibitabo ndetse n'imivugo. Yari yarashinze itorero Amasimbi n'Amakombe. Uyu yavukiye mu cyahoze ari komine Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Mu mwaka wa 1935 yashakanye na Mukansanga Dafroze. Uyu yari yaravutse mu 1944. Babyaranye abana 10. Rugamba Supiriane n'umugore we Dafroze bicanwe n'abana 6. Tariki ya 7 Mata 1994 hari ku ikubitiro rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko haza kurokoka abana be 4 gusa. Rugamba yakoze imirimo itandukanye muri leta, ariko mu myaka ye ya nyuma yaje gukurwa mu kazi igihe kitageze kubera ko atihanganiraga akarengane akariko kose. Ibi yabyamaganiraga kure abicishije mu nganzo ye. Ibi bigaragarira mu ndirimbo zisaga 100 yagiye yandika, zirimo Ntumpeho, Inda Nini, Jumenya, Gusaza Utanduranyije Cyane, Agaca n'izindi. Imwe mu nkuru zasohotse mu kinyamakuru Imvaho Nshya muri Mata 2011 ivuga ko ubwo Rugamba yicwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yari kumwe n'abandi baririmbyi be kimwe n'abagize umuryango we. Tariki ya 13 Werurwe mu 2024 bwo umuhungu we witwa Dorcy Rugamba yamuritse igitabo yise Hewa Rwanda. Iki gitabo gikubiyemo inkuru y'uburyo abasirikare 20 bari bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu bagabye igitero ku rugo rwabo ku itariki 7 Mata mu 1994 isaa 4 za mu gitondo, bakica ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be 6. Ku mwanya wa 3 reka tuhasange Bizimana Loti. Uyu mugabo we azwi mu ndirimbo Nsigaye Ndi Umuzungu na Nta Munoza, akaba nawe yarishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu muririmbyi ubuhanzi bwe mu ndirimbo bwari bushingiye ku gushyenga, ariko bugaha impanuro abantu. Mu buzima busanzwe bwa ari umuntu ukunda gushyenga, akaba yaramenyekanye cyane mu bitaramo n'indirimbo nka Patoro, Nta Munoza, Musanabera, Cyabitama n'iyindi izwi nka Uzaza Ryari. Bamushinje ko yavugaga gutaha kw'inkotanyi mu Rwanda. Bizimana ni mwene Samusoni Karera na Mukandebe Aloyizi bo mu murenge wa Murambi mu karere ka Karongi, intara y'Uburengerazuba, aho yari yaravutse mu 1949. Amashuri ye yose yigiye Gitwe, ubu akaba ari mu karere ka Ruhango. Uyu muhanzi yicanwe n'abana be bose maze umuryango we urazima. Bizimana Loti yishwe afite imyaka 45 gusa y'amavuko. Kuri uru rutonde rw'abahanzi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi harimo na Karemera Rodrigue nk'umwe mu bihanganye by'umuziki mu kuririmba ku giti cyabo. Nyakwigendera Rodrigue azwi ku ndirimbo Kwibuka, Ubara Ijoro ndetse n'izindi. Yari yarabonye izuba mu 1957, avukira ndetse anakurira mu karere ka Rwamagana. Akaba yari umwana w'imfura mu muryango w'abana 4. Mu rugendo rwe rw'amashuri
amashuri yisumbuye yize mu seminari nto ya Zaza iherereye mu karere ka Ngoma. Ubwo imwe mu miryango y'abatutsi yameneshwaga abandi bakicwa, Karemera Rodrigue n'umuryango we bahungiye i Burundi, ariko nyuma baza kugaruka batura mu mujyi wa Kigali aho bita i Gikondo. Tariki ya 20 Gicurasi mu 1994 nibwo umuhanzi Karemera Rodrigue hamwe n'umufasha we n'umwana we w'imfura witwaga Karemera Valerie bishwe. Ni nyuma yo kugabwaho igitero n'interamwe aho bari batuye i Gikondo muri Kanzayire. Uwo muhanzi akaba yarishwe arashwe, gusa abana be babiri ari bo Bigabo Janvier na Iradukunda Karemera Valerie bashoboye gucika interahamwe bakaba bakiriho. Ku mwanya wa 5 reka tuhasanga umuhanzi Bizimungu Dieudonné. Uyu yavukiye ku Mukamira ni mu karere ka Nyabihu mu 1959, akaba yarishwe hamwe n'umufasha we w'Imbabazi Agnes. Bizimungu Dieudonné yishwe afite imyaka 35, naho Imbabazi we yari afite imyaka 34. Basize umwana umwe w'umukobwa witwa Kayezu Noella. Aba bombi bazwi mu ndirimbo zitandukanye zirimo Ibango ry'Ibanga, Urujeje rw'imisozi igihumbi, Ikirezi, Inzovu y'imirindi n'izindi nyinshi. Izi zimwe zikaba zigikundwa bitewe n'umurindi w'ingoma zitanga umunezero ku bazitega amatwi. Aha niho dusanga kandi umwanya wa 6 hariho uw'Imbabazi Agnes, uyu akaba yari umugore wa Bizimungu Dieudonné, bakaba baranaririmbanaga. Ijwi rye rikaba ryumvikana mu nyikirizo y'indirimbo Munini Yaje. Umwanya wa 7 ho hari Emmanuel Sekimonyo. Uyu yari umuririmbyi ukomeye ku giti cye, yarazwi cyane mu ndirimbo Umwana w'Umunyarwanda, nawe akaba yaratabarutse muri Mata 1994. Ku mwanya wa 8 ho hari Gatete Sadi. Uyu muhanzi yarazwi cyane muri orchestre Abamararungu. Iyi niyo ndirimbo yaririmbye ikamenyekana cyane ariyo Ijambo ry'uwo ukunda ndetse n'Urugo rw'umugabo. Uyu nguyu n'ubundi indirimbo ze n'ubungubu ziracyakunzwe n'abatari bakeya. Twerekeje ku mwanya wa 9 turasanga Rugerinyange Eugene. Rugerinyange Eugene nawe yazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu muhanzi yarazwi nawe muri orchestre Ingeri, ikaba ikiriho kugeza n'ubu. Naho ku mwanya wa 10 ari naho dusoreje turasanga Murebwayire Mimi. Uyu mubyeyi yaririmbaga muri orchestre Recitade. Iyi orchestre izwi mu ndirimbo nka Nsira, Rugori Rwera n'izindi. Uretse kandi abahanzi ku giti cyabo n'abaririmbaga mu matsinda, hari abandi bazwi muri za korali nka Iyamuremye Solve wabarizwaga muri korali Ndahemuka. Rwakaba Isabelle Kimasi na Kayigamba Jean Dodier baririmbaga muri korali do Kigali. Kalisa Bernard we yaririmbaga muri korali Ijuru n'abandi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ntabibwiraga ko u Rwanda ruzongera kuzanzamuka mu buhanzi ngo rwongere rugira abacuranzi n'abanyamuziki rufite ubu, ariko ubu ngubu inganzo ntago yazimye, ahubwo haracyari abandi bahanzi kandi baririmba indirimbo nziza zishimisha imitima ya benshi.